Kumarghat bakhaksini Fatikroy Gakulnagar amchayo Chwngpherang ni khuti kaimani belekino low quality obahani keseke ni ko kasai fikya tongkosong Lukurog ni khoktoi salkisa sakang khutini samung paimani asuk sal bas balagya khon phiaba tabuk derawi belekino kiri koro nanglaja khasu bujok amchani Lukurog opati mungai kitingi Gakulnagar amchani Lukurog kha dulaja borok shaka tikadar subrto devnath or samuni barjar namani samung horsana horona pari khipka phiaba o samungo busuk joratoi 2 number busuk joratoi low quality haine bagno tikadar ni bukha kok sulakya amchani Lukurog borok te bushaka jisa purupano o thung kalai pati kotar pati mano haine bagno amchani Lukurog tabu khasu bujok nanglaja nainadi chini mangpliwo halkai khano guru akka guru da sollai লাগছে কি না লাগছে বান্দা গরু আর অনেক শরীরটা লাগছে দেখা যাক খুবই গটগটায় লড়ে এরপরে ওই শিবাসায় আই করছে আর কি খুবই লড়ে শোনানি ওখানে এরা খাচ্ছারা খামনা খাচ্ছারাই জানে ওই খুবই রকম লড়তে খেলে কি Khulumkha ang Pinaki de Burma. Tripura hastini joto Lukurog no Swarngchati Jewelers ni bakhaktei rat yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru. Swarngchati Jewelers nong ni bagi tuwi faika Swarna Varsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara. Tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro kecamrang chak no selai bo ketal hormar genang rangchak ni mani talangnani shep botong. Obo shimiya Kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak Gold ni making charges rupe tongnai 25% off te diamond ni making charges rupe tongnai 100% off amusmiya ko Mega lucky draw tongnai 2ta scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero paibrum no sokan bo Jotono lamsogo Swarngchati Fainagarni tai chini Swarngchati showroom shalbrum no khuluk jakta Hambai